Iaknieh wanrung shaka final jangka first Necdc Senior Women Interstate Friendship T20 Tournament arjar apsau na pedeng kindiutli kikinhon ke jela Nagaland kelayo wanrung shaka final na kabapun Liem no ya kita ilek kai jangka jela Meghalaya bat kita ilek kai ke jela Sikkim kila pun Liem no ya kita ilek kai ke jela Manipur ha ke jingkun semi final ke belalong mentakasi hamadan ilek kai RBDCA Haba pai syek jing lek kai semi final ke Bangkok ke belalong hapeneng ke Meghalaya bat ke Nagaland ban namar ke jimbom ailat ke sun beneng nadu henen ke singi Nagaland kinong penyai ke lahap ban supelong daka ball out bat ha kete ke jing ball out ke Nagaland kelala ban penhap bun sien yustam bat kelap Liem senan ke jela Meghalaya ha ke jingkun semi final ke baar hapeneng ke jela Manipur bat Sikkim baja ke jingkun semi final la syuhab ban pelong daka super over namar ke jinghap uslap borok shisingi Hak tegi jingkun lingba ke super over kita ilek kai ke jela Sikkim kila ala wan Liem no kita ilek kai ke jela Manipur. Ke jingkun final jong kete gelempung kendai la syai ke singi ke Santrik Risau hak ba kita ilek kai ke jela Nagaland ke nyakun persya ya kita ilek kai ke jela Sikkim hak ke por shipo buji step hamadan ilek kai jong ka RBDCA ham sning nongkra. Congrats. गुड स्टार्ट हाँ वो लोग देख रहे हैं कल आएगा चलाएंगे Come on, yeah! Show some energy!